Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 144 of the Afrikaans translation of the Holy Quran, the Heilige Quran. The Heilige Quran is by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In the naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode number 144. Hoofstuk 7, die verhewe plekke, Surah 7, Surah Al-Araf. Afdeling 7 van hoofstuk 7. Die regverdige sal voorspoedig wees. Waarlik, julle Heer is Allah, wat die hemele en die aarde in 6 tydperke geskape het. Please remember, it is not days, it is eons or eras, right? Stages of time. Each day is not a 24-hour day like the earth. This could be millions of years, trillions of years. It just refers to different stages, because you cannot talk about a day when the earth has not been created. And it depends what cosmological parameter you are using. A day on earth is different from a day on Jupiter, is different from the day on Pluto, is different from a day of one revolution of the galaxy on its axis, is different from cosmic time. So when we're referring to day in the Quran, we're referring to an eon or an era, an epoch, right? We're referring to an epoch, right? We're not just referring to a 24-hour day, because 24-hour day did not exist at that time, because the day as we know it only exists when the earth came into being, and the earth came into being 4.5 billion years ago, and the universe 13.7 billion years ago. And before that, for trillions of years, there was just eternity where nothing existed except God, except Allah, right? So let's start again. Waarlik, julle Heer is Allah, wat die hemele en die aarde in 6 tydperke geskape het. En hy is op die troon van mag gevestig. Hy laat die dag omhul in 'n strenge opeenvolging van dag en nag. Die son en die maan en die sterre word deur sy gebod in diens gestel. Voorwaar, die skepping en die gebod is syne. Geseënd is Allah, die Heer van die wêrelde. Roep julle Heer ontmoedig en in die geheim aan. Hy het die oortreders waarlik nie lief nie. En skep geen wanorde op die aarde nadat dit georden is nie. En roep hom aan met vrees en hoop. Gewis die barmhartigheid van Allah is vir die weldoeners naby. En dit is hy wat die winde as dra is van blye tyding voor sy groot wolk dra, na 'n dorre land aandrywe. Daarna stuur ons die water daarop af en bring daardeur alle soorte vrugte voort. So wek ons die dooie op, sodat julle daaruit kan leer. In dieselfde manier het die reën op die aarde geval, en van daar kom die watermelons en die potatoes en die spring onions en die mielies en die roses en al die trees en alles groei, van dat die apple trees, oranges en alles. So as ons dood is, ons is dood in die grawe, dan sal daar 'n life-giving rain, a different kind rain val, want die trumpet sal blow one time, almal sal doodgaan. The second blowing of the trumpet sal almal opgroei uit van die grond.
dan hulle sal staan by die dag, die groot dag, reg? En die goeie land, die plante groei, kom daar in oorvloed voort deur die gebod van die Here. En die swak land, dit lewer alleen skaarste op. So herhaal ons die tekens vir 'n volk wat dankbaar is. 144, 145. Please join me in the next episode, which is episode number 145.